Hello the Chim Post TV akan zau tu nan kut kan tai than ha nan rakdam chion ha mo atu tan kan video a chun South Korea rami achang mi thong pang kha toy te in kan vun zau tin halai kan thai ban tukin nizanti ni akhan South Korea ram president ne ro lau pi in martial law avun thane chu martial law avun than a chun Korea rama muinak avun tlung ban tuk khese South Korea chu kan thai ban tukin valai chunga ram nuam democracy ram pakhat tia kan thai mi sina in zan khata rualau pin unpresident ne chu acheu tuk mi ram chu avun mui tardi simhan salomi pi ni an daukal an ram lome karpol ni vik vak tia vote an vun thlake nihin nia South Korea chu asar siam than chu thong chu atutana hin kan vun zau tin halai chu kong kan chim hlana nizana chinram thong pang kachim mi umi chu hika hen vun nol than kadu nizan zan le sumilam pali le cheu shonga c3 sakhan chu chinral kapol ni anvulu no e chu achun ssc ral kapol anrak tilo anrak zam di chang kan huzar shong khan hika timit le akyang kap shonga hin chinral kap le ssc ral kap he ti ani kape sakhan zai muzat zong anlak chuti chun kha chinra kap na cholchang nak ronga hi c3 sakhan hi anrak chu tak ase theula chu an hriam nam tlom pa long an chia take an ma chu mu ding an tilo o chu tlang mo than tlang leya ani thial lai tia zoom ase e chu thong chu ni jana karak chim change a zau du min an uma khan chun kan video khavun kaw thanolo nan rak mu kaulai atulio hi timit le akyang kapa Jericho operation kalpi chu ma ase hi operation a hin atunai ka chimban tukin sakhan zai mazat anlak chang chinral kapne zeban tukin da kadaunak ankal piri lai ti chu thaikho asri lo anma leine chinral kap leine thongpang an than hlana chun tampi kan ni leini vunchim ngam kha silo nihin ni tiangi thongpang kan thaininga hika ti mit le akyang kap shonga hin hakale than plankar haiti ko silo hika hin chinral kap le ssc ral shangpol ani kap len ri ko tia kan thai asinate in zeitluk in da kadona kafa zeban tukda andir huna city mi pol kha fiang te in zeiman kan chim kholo hikalei thongpang update avun uma khan chun hika a kavun kir than lai tlam tling deu te in vun chim kho zong ka zuam te lai le chinram le thongpang khachu kan vun kal takri lai nizanti nia achang mi South Korea kong kau tu kha toy te in vun fian ka zuam lai kabem hasa avun chim kadu mi chu hiban tuk politics kong kaw asitika chim sual a khau chun ramleng le news thongpang asitika zekan tilai atlam tin lo nak te zong khau khau ma holin atlin lo mi te zong khau chun developing news asi athling chu ma khau mi dir hun asi zong asi cha zonga befiang ngai ngai khau khau ri lo e chu cha azau tu le ni nakan nang kan thei thiam nak lai kan nol ma san ha le hi kong kan chim hlana afian chin kho nak ha video clip toy te hevun zone house lo chuti chun kan bun pe than te lai kan hu ban tukin mipi le Ralkap he te aninam chuama thongni le kol lekhat Myanmar rami achang mi ban tuk kha se anni belte he zan la ya achang mi se Myanmar ram dir hun khacho kan thei ko khatam pi chima hautilo zan lai baka ro lo pin an president ni martial law avun than chima mi hiti hin Korea mi pi le an Ralkap pol chu aninam chuama makha video toy te nan vun zo khan zeban tukinda Korea rama buena achua timi khachu tampi nan vun ifiang ko lai tia kazum zeironga da hiban tukin martial law an than timi kan chimhlana Korea ram i ukhroi nak te kha tlompal te vun fian ta kadu Korea ram he
Prime Minister an ngei lo an ni hi President ni ashuai mi ram an sive US te ban tukin chun President pina uknak atlai tu an umri chu lawmaker kan timi pol Parliament kan timi kha ma pol kha an bun se chun judiciary zong kha an bun thiam ri President hi mipi ni an thiam min se mipi ni direct bakin an thimi thongni le kulen ni kuma khan atui am President pa he mipi ni an rak thim mi se mabelte atu an President pa he mipi ni an thim mi asikona in atainak he tlom te long ase Korea ram tuan bia a tainak tlom bik am hutu asitia anti mi pa se chun pakhat umri mi chu atu lawmaker kan ti mi pol zong he mi pi ni an thim thiam mien se an ram uk throi na kalpi tu dinga an thim mien sin ha e atu tana hen President party lei pangni tainak an mulo hi assembly a hen President pa he People's Power Party timi se chun assembly uknak ala tu atai deu tu sit tam deu amu tu he Republic Party of Korea anti mi khan se chuti chun atu tan Korea ram I ukshoi na ka hen President le Parliament kha lungrul ten ankal kholo nak kha avun zaichatia atu ka chimban tukin Parliament a tainak amu tu chu Democratic Party left wing and say President Party to right wing kantimi People's Power Party kantimi avun sitika khaka le President le Parliament karlaka khan zaimo chana I thei thiam lo naktate avun langmang chu atu tani Korea ram dir mun khase le martial law kantimi chu zaida si kantia chun martial law timi he chu Myanmar ram mi cha tampi chima hauti lo atu zonga martial law tanga kan chuama le martial law avun I dan deu nak chu zai kan tila Ralkap ne uknak alak ningkha avun rank deu ke afak deu kan ting hamo mipi right vial te kha an shro di mipi ni chawvo an ngei mi vial te kha chan kar lak cha te akhan vun shro ta di Ralkap ne uknak vuk te avun tlai di kha se SSC he khan heita chun ninglo afiang chamkong hate SSC ni uknak an lak bu in mun cheu khata martial law an than chin min ha kha kan the ko lai khaban to khan mipi kha he te an rank chin ha martial law an vun than tika chun ma kha se khaban to kin President ni martial law avun than tika mipi ni an du lo an thina hange Parliament ma yan chuake he te du lo nak khan vun langtar mipi an vun chu khan Ralkap ni he te khaman vun tim ven ha Ralkap le mipi kar laka an buai chun chu liawa chun hika an parliament ni shroi tu pakhat ni life in a tha parliament in leya kal nau se vote kan thak a hau ti an ti chun zok in an kal na Ralkap ni an khamlen na buin he ti mipi ni an rak kham ven ha ti chun parliament pol chu an vun lu ti vote an thak chu ti chun azan lila baka chun vote an thak ke seat zathuma tunaya khan vun chim ka pheli hi parliament a hen seat zathuma me chu seat zathumi nar cheu chu zale som nga se zale som nga silha za som ko bakne ante ti chun hi martial law chu kalpi kho aselo tia assembly house lain an vun than tika Ralkap pol zong chu zaiti o an halve ti lo president zong ne zaitin tu ok thalo an phung lam ne a on lo mi shim asi cha tlompala hi martial law athan suimilam paruka ka khir than te ati martial law chu an hli than afoinak chun chuti chun nizanti ni choni thum ni jana khan Korea rama buai ngain an rak hi hei chap ning lo khati khan lawmaker pol ni vote hei than ha la se lo mipi ni hei kham na la se lo zaida achang lai kan ti achun atu Myanmar ram ban tu khe achang khomi se North Korea ban to khe achang khomi se minung pakhat ne ukna untlai andu du I drum shroi khe valei chung ram shroi tu cheu khat ni he an rak du cheu atu tan an ram shroi tu pa jong ne hen ama kuta North South Korea pumpi khe North Korea ban tukin vunchia atim sido ase chuti chun thil akal lezeruanga da hi martial law hi athan timi kha nizana khan media a thiama national media a achimmi ume chu zaida si kan tia chun kha assembly pol kha amo chet na
hi parliament pol ni hin North Korea andirkam ati afoi nak chun North Korea andirkam ati nan zai bantuk inda andirkam North Korea hepe tle nak an ngai ti mi jong chu zai man achim hleilo North Korea lak in kani kham nak ha hi martial law hi kathat mi si tia ati simhan se lo mi pi ni an chau hlang lo ti kha za avun fiang hi pina thil pakhata ummi chu am president ni hin an ram budget he kaitar deu hedu budget kong kawa an rak buai ti kha media kam hu ning se asinaten assembly le ni budget kaitar kha an du lo chuban tuk chum buai nak te jong kha an rak ngai chupina hi atul an president pa he zaimo chan te akin min chet ark tong peng me se anupi jong he zaimo kong kaw te ami pi ni an rak social pa ngai mi se chuban tuk chun ama he atulio Korea rama mipi ni an president simhan salo mipi ni an warlo ngai mi pakat asitika next election a hin chun katling tilai lo tia irot phunin atua hin vuk tia uknak avun uknak lak atim jong he ase khautia media cheukat ni chun an trial zaitin da mai le ya thil achan lai tia media ni an trial mi them chu president ni martial law avun than changa chun hi president hi anram shrui tu dinga atlak ti lo tikha mipi ni za an mu chang chu cha president hi din tar a how ding mi dir mun kha se sinate en hi president din tar nak dinga thil pakhat phunglam lei in kalpi a how mi chu an parliament mun thu mi theni mun ni an tei how president dinga an du lo how chuti sia chun atu right wing kan ti mi president party he tlom deu simhan selo sit zaimazat kha veri zale som kwa kha atu democratic party ta he se chun atang mi pol kha anvun si zanhi an phan lo kan tila cho minung pasha ne ama party chungtel minung pasha ne an du lawa khan chun akal khomi kha se tikhan president in din tar kho kha singha sinaten parliament ni an chauhlan hu zonga mun thum thani mun ni an tein hu zonga judicial ni khan anvun zau than lai bikhia nak an tu than lai simhan se lo parliament ni bikhia nak an tu chang mi hi chu alante lai tia zum mi kha se le atu tan president chol chang nak he afoi nak chun mi pi ni an chau hlang lo ama party chungtel lila jong ni hin an chau hlang lo ti se chu cha atu tan president pa he chu din tar aselai tlompala South Korea ram ni president thar an ngei theu lai tia zum ase tikhan afoi nakin hechim ko ning lo South Korea ram chu abui tak South Korea ram e au mi kan chin mi ni hi kong he chu tlamtling de in an chim kholai kan ni alang hlat in vun hlat me sitika thil zai mazada tlamtling lo nak te kha au khotia besham leya kavun chim chang kha khavial kha tu tan kan podcast a chun sri ko se lo chinram thong pang le adang dang tu update ding oma chun kan rakir tham te lai akazau tu nan dilak chunga kalom next video a kanitong than ten halai